دما خوش ببینرین هجای روسیه کانون 2022 به گوتنه کدن روژا داویه جه بلتنامه یا سال 2022 بویا رو گشتن هری سری که هری بالچشین لسرانسری جهانی درکتنه پیش امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله بریا کو سال 2022 بداوی به دیاره کو و سال 2023 جی به آلوزی و به شهر دست پیکش ورکو شهری روسیه و اوکراین ایدی بلاروسی جی درباسی نواخاکا بلاروسی بویه بلاروسی راگهاند کو مشکک از 300 یا هزین اوکراینی ل نواخاکا ولات خاطی خستن هر وها تکلداری مجاری جی داخواز لیکولین اگر روی بریا کیف جی دبیجه او جی لیکولین لسر مجاری را آمدنه. د ناو دمین داویه ده د شهر ناوبره اوکراین و روسیه ده ناو بلاروس جی پر دردکه پیش. هری داوی بلاروس راگهاند که موشک اس-300 آهزین هوایی اوکراینایی لسر خاکا خوخستیه. بالیوز اوکراینایش با وزارت کارین درویا بلاروسی هات و خوندن. بلاروس داخواز اوکراینای دیگه کلی کلینه بگه کاچما موشکتی قاده هوایی یاوی ولاتی. بلاروس راگهاند که موشک لنیزی گنده هر باچا یه 15 کیلومتر دور سینور اوکراینای لهرما برست هاتی خستن. تلویزیون دولت یا بلاروسیا دیمنن پاشماینن موشکا کد پرگالا پاراستنا هوایی اوکراینای ده دی بکار آنین بلاف کرد. شاهده کیج رادیویا اوروپا آزاد رگوت پنجره و مالا مج پیلا دنگ ده هجیا. Силами ПВО Беларуси была сбита украинская ракета. بردبکه وزارت کارندر و یا بلاروسی آناتولی گلاز گوت ام وی بویری پر جدی دیگرن به اوکراینا تدبیرین جدی بکره دا کود پیش روشته بویرن به ویرنگی چینه بن. داخویانی کج آلی وزارت کارندر و اوکراینای و هات داین ده و هات گوتن مافی می پاراستن و پاراستن قادمه آسمانی نای نقاش کرن اکی بین ولاتن کو پشتگیری دولتا ترور ناکن دکارن آلیکاریا لیپرسینه بکن امجبو و خواندنا وان تیمان آماده نه. بلاروس یک جهوال بندین سرکهین روسیاییه. جی 24 سباتی و دماکو روسیا دست به ایرشال دیجی اوکراینای کر بلاروس تجاری موشکک اوکراینای نخست بخاره. حادثانی کوره و بریا منسکه دما شهر ده دستور دای روسیای کوخاکا ولات بکار بینه. ریوبرین اوکراینای هری داوی ادعا کربون که روسیا دکاره بریا بلاروس ایرشک نو پلان بکه. روسیا دوه به موشکان دسری ده کیف، لویو، اودسا و خارکووه ایرشی گلک باجارن اوکراینای کر. Особливо ми всі з вами вдячні воїнам. سروک اوکراینای ولادیمیر زلنسکی راگهاند کو پشتی ایرشن روسیایین داوی الکتریک و گاز جبو گلک هریمن ولات نکارن ورن پیدا کرن. زلنسکی آن زمان کو حتانها روسیا دست فکر کو هرما دونباس کنترل بکه برندایه. بله سروک روسی ولادیمیر پوتین دیار کرد که ولاتی وی دخوازه هفکاریا لشکری یا به چینی را خورد بکن. پوتین و شی جین پینگ به ریا ویدیو کنفرانسی که جویان سروک روسی ده آخفتنا خوده پس نه هر دو ولاتان یا لدجی زخت ولاتین روش آوی داو گوت ام لهمبری زخت و پرووکاسیون ندیتی ین ولاتین روش آوی هلوست آخویا پرنسیب ده پاریزن. پوتین ده سپیکا جوینا دوالیا کو ل تلویزیون دولتی هات وشاندن ده دیار کرد که اول بندینه سروک چینی شی جین پینگ ده بهار 2023 ده سردان روسیه بکن. سروک روسیه گفت اف سردان ده نشانی جهانی بده که تکلین چین و روسیه چه قاسی خورد و نیزیکن. پوتین ده آخفتنا خویا بقاسی 8 دقیقان دوام کرده ادعا کرد که تکلین نابرا هر دولتان جه هر دمی باشترن. هر وها سروک چینی شی جین پینگ جهانی زمان روشا لجهانی زحمت و گفت چین آماده ی لهمبری و آلوزیه هفکاری آخویا استراتژیک یا به روسیه را دوام بکن.
بری بینرین هجا ده چاوی من روزنامه‌وانان ده آزادی و دموکراسیا لولاته که به آزادی روزنامه‌گری و دیدیتن ریتخستنا روزنامه‌وانین سینورناس راگاندن که ده نوا 20 سالین داویه ده 1668 روزنامه‌وان لسرانسری جهانی جبر پیشه آخوا بیک آنین هاتنه کشتن ترکیه یا جه خوا دریزا سیمین ده دیگره جبور روزنامه‌وانین اوروپی وکه ولاتی هری خطرناک دیدیتن. ڕێخستنا ڕۆژنەمەوانên سینۆرنەناس ڕاگهاند گۆلە جیهانê di nava 20 salên dawî de 1668 rojnameger ji ber erkên xwe hatine kuştin. Li gorî daneyên heman rêxistinê yên salê 2023 2022 Iraq û Sûriyê ji bo rojnamegeran welatên herî metersîdar yên cîhanê bûn. Di van 20 salên dawî de li her du welatan bi giştî 578 rojnameger hatin kuştin. Piştî Iraq û Sûriyê bi 125 kuştinan Meksîka û bi 107 kuştinan Filîpîn tên. Li Pakistanê 93, li Efganistanê 81, li Somalê jî 78 rojnameger hatin kuştin. Sekreterê Giştî Rêxistina Rojnamevanên Sînornenas, Christoph Dilwar diyar kir, ku serdema di navbera 2023-2022 duwarê azadiya agahî de yek ji serdema herî kujer bû wiha got. Li pişt hejmaran, rû, kesayet û jêhatîbûn hene. Biryardariya kesên ji bo agahî, lêgerîna heqîqetê û rojnamegerên jiyana xwe ji dest dane heye. Di rapora rêxistinê de hate gotin serdema herî reş a ji bo rojnamevanan salên 2012-2013 bû. Bi giranî ji ber şerê Sûriyê. Hate diyarkirin ku di sala 2012 de 144, sala 2013 de jî 142 rojnameger hatine kuştin. Di nava demên pêş de jî jimara kuştinan kêm bûye û 2019 ketiye asta herî jêr. Lêşerê goberîşa Rûsyayê ya li ser Ukrayna ku di 24 Sibata 2022 dest pê kir, bû sedema zêdebûna hejmara rojnamevanên ku hatin kuştin. Rêxistina rojnamevanên Sînornenas ragihand ku di sala 2021 de 51, di sala 2022 de jî hatanaha 58 rojnameger di peywirê xwe de hatine kuştin. Li Ukraynayê di 19 salên dawî de bi giştî 12 endamên çapemeniyê hatin kuştin. Ha diyarkirin ku piştî destpêkirina şer, îsal 8 rojnameger mirine. Rûsya di nava 20 salên dawî de bi kuştina 25 rojnamegeran ji bo rojnamegeran bûye welatê herî xeternak ê Ewropayê. Piştî Rûsya, Ukrayna bi 20 mirinan di rêjeya duyemîn de ye. Tirkiye bi 9 mirinan di rêza siyemîn de ji bo rojnamevanan welatê herî xeternak li Ewropayê ye. Di raporê de hate destnîşankirin ku herêmên herî şer û pevçûnên çekdarî lê hene, herêmên herî xeter ne, lê ev nayê wê wat heye ku herêmên din di rewşeke ewletir de ne. بلی سال 2022 ایدی لبر داویه د نوا سالی ده یک ج بویرین مهر خو لیدایی سرهلدانا جن جان آزادی بو سرهلدانا کود مها خویا چاران ده توی گف بنچاف کرن اشکنجه او گرتنی هینال داره ایدی مراسمین bir anina çıl roja xwa pêşandiran ji aliyê hêzên Îranê ve yên ku hatine kuştin her sal dijî destratdariyê zêde dike ango bi gotineke din merasimên bîranînê serhildana jin jiyan azadî zindî dihêle. Serhildana jin jiyan azadî ya li Rojhilatê Kurdistan û Îranê bênavber dewam dike. Bîranîna xwepêşandêran serhildanê zindî dihêle. Doh li gelek bajarên Îran û Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandêrên hatibûn kuştin di çirojiya xwe de hatin bîranîn. Li bajarokê Dîwalan yê parêzgeha Sineyê bi tevlîbûna sedan kesî çirojiya xwepêşandêr Muhsin Niyazî ku di bîstê mijdarê de ji aliyê hêzên Îranê ve gulelê hatibû barandin û piştre li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dabû hate lidarxistin. Bi sedan kesê tevlî merasîmê bûn dijî desthilatê dirûjme û surûda netewî gotin. Li bajarê Tehranê jî merasîma çirojiya Hemîd Reza Rohî
گوت سرهلدان ده هاتبو کشتن هات لدار خستن. ده مراسم حمید جی درشمین دیجی دسلطا ایرانی هاتن گوتن. هزین ایرانی ده مراسم ده آلوزی درخستن و ایریشی خلکه کرن. لباجار احواز جی عطیفه نعیم ده چروجی خود هات بیرانین. تبی مالباته هجمارک بربچاف یا ولاتیان تبلی مراسم بون. لباجار مرودشت یا شیرازه جی ارمانج عمادی ده چروجی خود هات بیرانین. کسی تبلی مراسم بون دیجی دسلاته نرازی بونین خواه بدروشمیان آنین زمان. لباجار سمیروم یه پارزگاه اصفهان جی چروجی علی عباس هات لدار خستن. هروها دو کمک چالکوان جن لپارکا محتشم یا باجار رشتی یا سربناوندا پارزگاه گیلان کمبون و دیجی جنازه دار وکرنه نرازی بونا خوانین زمان. تبی همو کشتن دار وکرن گرتن و اشکنجه جی سرهلدان لرجداتی کردستان و ایران بیناور دوام دکه. بله ایتالیا به ریا زختان دخوازه پرزیرکا کوچبران یا لبالات بداوی بکر و برای ایتالیا گفل کشتین کو کوچبران لنوا دریای آسمایی دخوا او گوت کاپتان کشتی کو لگوری قانونین تب نگرن و حتی 50,000 اوروی بین جزا کرن سازین آلیکاریا کوچبران جی لدیجویه که برتک نشاندن و گوتن به اشکری دخوازن کوچبر بمرن. لإيطاليا رزقار كرنا كوچبران جمرني وزحمة تربع. جبركو سروكار راستگر جورجا ميلوني كو بسركتنا كمازن دهل بجارتنين مهاجوت مهيدا هات سردست لاداريه قانونين توند لسركشتين كو كوچبران جمرني رزقار دكن داني. حکومت ملونی کو بریارا دیار کرنا شرط و مرجن خبات ین سازین سیویل این لدریا سپی امزکر دیکلداری رزگار کرنا کوچبران گلک ریبازدانی. لگوری وی کشتین کوش بو آرمانجن مرووید خبتن هر کوچبرین کوش دریای رزگار بکن و یکسر جیکینین اولهی را راگهینن و لشونا کو کوچبرین دن رزگار بکن جی دوی دم لدست وگرن بندرا هری نیزیک. هروها کشتیوان و به مجبوری پنابرین رزگار دکن آگاهدار بکن کود نافتواهی ایکیتیا اوروپای ده مافیوان پنابری هیا. لکاپیتانین کشتیان کو لگور قانونین حکومتا ایتالیای تف نگرن و حتی 50,000 یورو جزای پره بیبرین. کشتیان کو چند جار لگوری قانونا تف نگرن و بین دست سر کرن. Da sbarcare, ma lo dicevamo dall'inizio, proprio dal primo giorno che l'abbiamo soccorsa. نونره رخصتنا دکتورین سینور نناس ریکاردو گاتی دیار کرکو به قانون نوره و مطر سیامرنا به هزاران کسان زیده ببه. جری خستنا سیویل آسی واتش اولیور کولیکاسکی کل دریای سپید خبته گوت. به اشکره جمره دی بیجن کو چاوی خوال مرنین کوچبران بگرن. اف قانون پرچه که سیاستا کریمینالیزه کرنا میا. حکومتا ملونیا راستگر ادعا دکه کو کشتین رزگار کرنه ین لدریا سپید خبتن کوچبریا قاچاق تشویق دکن. جغینی ایتالیا، مالطا، یونانستان و اسپانیا جی بریارن بویرنگی گرتن کو آلیکاریا پنابرن بمرنه ره روبرونه نه کرن. بوان بریاران رد سالن زاویده هجمارا پنابرن کل دریای سپی خنقینه زیده بونه. بله بینرین هیجان ها هینا جو کاوس آنگان بیشن آلوزیا برفیا کل امریکا لایالت نیویورک دست پیکری دوام دکه و حتی نها جی 61 کسان جیانا خوش دزدانه.
دولتên yekbûyên Amerîka ku amadekariyeke zêde ji bo cejna Nowêlê jê re têkirin, îsal bi bahoza berfê re rûbirûman. Eyaleta New Yorkê ziyaneke mezin ji vê rewşê dîtiye. Herî dawî rêveberiyên herêma eyaleta New Yorkê ragihand ku du kesên din jiyana xwe ji dest dane. Berpirsên herêma Buffalo ya ku herî zêde mirin lê bêk hatî ragihandin ku tenê li vê herêmê 39 kes mirine. Metirsiya zêdebûna jimara miriyan heye. Bi daneyên dawiyê re jimara kesên jiyana xwe ji dest dane derket 61. Ji ber ku germahî zêde dibe, rayedar ditirsin ku hêlîna bilez a berfê bibe sedema lehiyan. Tevî vê jî rêveberên welat dibêjin ew herî kêm ji rewşa lehiyê re amadetir in. Her çi qasî lehiyek hebe jî lê nayê pêşdîtin ku ew ê giran be. Hate ragihandin ku ji bo elektrîk li seranserê herêmê vegerîne amadekarî tênekirin. Bi gelemperî li herêma Buffalo zivistan dijwar derbas dibe. Bi berfa zêde, bayê sar û ji nişkê vedaketina germahiyê hewaya xirab kaûseke wisa çêkir ku tîmên rizkarkirinê bi xwe asêman. Hewa sar di astên cûr be cûr li beşekî mezin ji welêt heta eyaletên Texas û Florîda jî yên ku bi şert û mercên hewayê yên wihane acizin serdest bû. Pele yek ji lêstîkvanên ku reng da bû futbolê ku xweşik kirin û li cihanê jî ev lêstîk dan hezkirin û navê xwe jî dalmayîn dekirin. Efsaneyê futbolê Pele koça dawî kir. Koça Pele bû sedema li Brazîlya sê rojan şîna netewê were ragihandin. Pele, the legendary Brazilian soccer player who rose from barefoot poverty to become one of the greatest athletes in Li Brazilyayê ji bo efsaneya futbolê Pelé yek doh di heştê û du saliya xwe de koça dawî kir sê roj şîn hat ragihandin. Avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Serokkomar Jair Bolsonaro diyar kir ku ew ji ber mirina Peleyê ku navê Brazilyayê bi futbolê gihandiye cîhanê û futbol veguherandiye huner û şahiyê şînê digirin. Merasîm wê duşem û sêşemê pêk werin. Xebatên merasîmê wê ji aliyê kulûba Santosê ve were birêvebirin. Pelé berê di nava wê tîmê de lêstî bû. Di daxuyaniya kulûba Santosê de hat ragihandin ku wê cenazeyê Pelé serê sibê ji nexweşxaneya Albert Einstein a li bajarê Sao Paulo were girtin û li kolanên bajêr were gerandin. Dayika Pelé ya 100 salî hê saxe. Hat ragihandin ku wê paşê tabûtê bibin stadyuma Villa Belmiro ya li derveyî bajêr û li navenda qada futbolê bêdanîn. Roja duşemê li gor saeta herêmî di saet 10 de dê rêjê ziyaretvanan re vebe û heta roja duşemê di heman saetê de xatirxwestina dawîn dikare were kirin. Pelé ku navê wî yê rast Edison Arantes do Nascimento ye doh di heştê û du saliya xwe de jiyana xwe ji desta. Bi kansera kolonê re tê dikoşe, tomora Pelé di îlûna 2021 de bi emeliyatê hat rakirin. Hat ragihandin ku Pelé di 29 mijdarê de ji ber COVID-19 û enfeksiyona rêyên bêhnê rakirin nexweşxaneyê. Di daxuyaniya ku ji nexweşxaneyê hat dayîn de hat diyar kirin ku pençeşêra kolonê pêşketiye. Futbolîstê efsane wî di sala 1958 1962 û 1970 de di Kupeya Cîhanê de Brazîlya biserxist û di dîroka futbolê de bû lîstîkvanê yekan e ku sê caran Kupeya Cîhanê rakir. Li gorî daneyên Fîfayê di 1363 lîstîkên ku Pelé lêstiye de hejmara golan 1281 e. Têzanîn ku wî di kulûba xwe ya destpêkê Santosê de ji hezarî zêdetir golek avêtin. Berê bînerên hêjem li vir digihêjin dawiya biltena xwe ya cihanû dibêjin heta we carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.